Na prostoru predviđenom za parking ispred renovirane pijace na Koniku svakodnevno se odvija ulična prodaja. Prodavci ovdje borave po nekoliko sati dnevno, nadajući se da će neko naići i kupiti komad polovne robe. Staru robu, boga mi idem, skupljam, nešto dobijem od komšija i tako, a to je sve da ne možemo imati možda ni za hleb, a za ostalo da vam ne kažem. U najtežu sam materijalnu situaciju, da se obratim, nemam kome, jer ne mogu od drugih koji više imaju. Oni sva imaju prava, ja nemam nikakva. Ja ne znam gdje mogu mi biti vrata otvorena. Plaćala sam ja tezgu od početka, kad se napravila pijaca, ali oni traže za tezgu 2 eura. A nama se ne isplati jer ne prodamo ni euro, 2, euro i po. Denis Mujagić živi u blizini i svakodnevno gleda muke uličnih prodavaca. Gledam kako ljudi prodaju razne stvari za džabe, muče se, mole se za 50 centi, za 20 centi, za 30 centi. Znači samo da bi prekrpili dan, da bi prošli. Nema se, da ne maština velika, da ovi ljudi od muke izađu, ovdje pogledajte, ovo je grijeh, ovo je da suzu čovjek pušti. Prodavci su uglavnom Romi, ali i ostali građani koji su zbog teške materijalne situacije prinuđeni da borave ovdje. Komunalna policija, obavljajući svoj posao, često rastjera prodavce. Zbog toga je fondacija Ruka prijateljstva zatražila od nadležnih da se dozvoli prodaja uličnim prodavcima na prostoru između 2 kampa na Koniku. Nismo još dobili odgovor. Mi kao organizacija nismo dobili, ali su pokazali na drugu stranu tako što su puštili u stočnu pijacu da mirno prodaju tako što će da naplaćuju taj ulaz i tako što će da, naravno, pokupe te stvari kad ostane nešto da narodi za sebe da ostavi. To je prihvatljivo, naravno, i to su većina prihvatili oni koji su u mogućnosti da plate, ali oni koji nisu u mogućnosti da plate taj 1,5 euro plus da donesu te stvari, onda je to malo poteže za njih i onda stvarno nisu u mogućnosti da prodaju tamo, te su primoreni ovdje da prodaju kod Doma zdravlja. Odlukom glavnog grada uličnim prodavcima je od prije nekoliko mjeseci dozvoljeno da prodaju robu na stočnoj pijaci i to petkom, subotom i nedeljom. Ipak Sejdović se nada da će Romima biti omogućeno da prodaju u naselju u kojem žive kako bi prehranili porodice i školovali djecu.